Srangsalo TWF ni Luwajijakma bai is Lakhipur Amchaio Khlaijakha Kaisa distribution Panda. Apandini Bisingtwi Nukhung Khungsa ni Khorokbrwi Butar Romkha Tipra Motha Bodol ni Bana. Bodol ni Bana Yapharwi Lamjaksogwi Naharkha TWF ni GS eba Spokesperson Gita Debbarmano Khobwi te Kubun Adongrok. Apandini Bisingtwi ni Amchaio Lukrona Bakjakha Khotong abaheke Khotong man bai Amchaio Lukroni Bisingo Nukhjakha Khatongmo. Ashli Panda bo Manjakha TWF ni GS eba Spokesperson Gita Debbarmano 27 Kalyanpur Promontrogor block ni Asufang Gorok Debbarmano 29 Kalyanpur Krishnapur block Asufang Malindra Debbarmano TWF South District ni Asufang Shopnadi Riyang Gumuri District ni Vice President Atiso Mateno Khobwi Kubun Adongrok Chini 11 Maharanipur Teliamura constituency ni Bisingtwi Klainai Purbo Lakhipur Bisini 5 number ward ni o jaga tini khuteng baglai mani Panda o Panda o tini ani baikoto Sobita Debbarmano Suchitra Debbarmano bai bin Nukhung Borok tini Chini Tipra Mothani Maharajona Hamjagwi Borok tini Chini Nukhung hapaikha जों बरनो खाबाय खोबाय लामसगै नाहारो पियाचा जों बंनि लगी तंनाय एन्टायर तिप्रासान लगी तंनाय एन्टायर इ पूर्व लखीपुर बिसिनी जे कुनु बरक जोंनि तिप्रा मथानि तंनाय तिप्रा सांगै तंनाय तिप्रासा माने तिप्रा मथा आर जते कुनु सन्देह करे अबनि लगी जों तंनाय जों बाहायनो बरनो कमिटमेन्ट दो बरबो जों माइ तंनाय ओंखाय खाबायमेन बगै बेलायखन थांबाय ते बुबाग्रानबो बेलायखन थांबाय तिनि जागा दङ तिनि ताखु गौरव देबबर्मनो बेलायखन एक्टिभ तिप्रा मथानि लिडार ताखु महेन्द्र देबबर्मनो तिप्रा मथानि लिडार बुकुगाति TWF नि नेत्री ते आनि बुकुक सपनाति बुकुक नाइसा जतन TWF नि नेत्री जोंरो फाइसक बेलेखा सुबर्न बाहायनो आनो जों पालख्लाय फाइमामन बागै बेलायखन हामबाय याफोर तिनि बाइसुचित्रानि नकनि 4 जना बुटा ओंखाय बो एक फेमिली 4 जना देखांबायनि नक बुट देसो बांना 4 जना 4 बुटार फाइसा Khwaini Shimi Bipromni Koktum Chini Khorang